Hanen kasngi ka arpon reo terek unai luar. Kakan hon jong inak sensar snong kitra jaka jong ki snong ki badan hakap pot rengkan kajing senran lang kiseng balang ki bahapo kalama jong ka Coordination Committee on International Border CCIB kilai kendo ikinong pathai ko bol hasilong press club ban penpau yo kajing dawa jong ki nak sarkar halo kajing ker saina sa hakap pot. Habakaran hakinong pathai ko bor kani kan hon kala dawa nak sarkar ban sange no asisndan ya kajing jurep ne ka survey ya ki jaka hakap pot bat kari Bangladesh. Kabalale anak benta ban ker saina sa hakini ki benta kapon nalor kani kan hon kala penpau ro wajing persa ke bajar halor kajing penjari ki bor punya district da ka section 186 IPC kabalong ka kendon ka perking ki bor punya snong ban kinong snong ban tuklar ya ki sakri sarkar kat ba ki dang trai ya ka kam jongki kinoi lam jong ka CCIB kala ya thuru ba ya kani kajing survey lasdang ro ka khatsau trek mentau nailor bat ka ban pendap tat hadu ban kod uniu benai kumta na kalyang CCIB kala dawa na ka sarkar ban wengno ya kajing penjari ya section 186 IPC bat hakaju ka por ban persange ro sisundan ya kani kajing jurep ne survey ya kijaka kapon na ka benta ban ker sanasha na kalyang ginong yalam jong ka CCIB kala panram jor ro ya Giant Hills Autonomous District Council ki bala ay ka no objection certificate ban le ya kani survey klam kajing menjor lang jong ki pajba nong song snong na ikadaw long bagi ko ban height kini ro khoy jisha kadi bonon clear di kipat ba kadi bonon clear bana kini kisnong kan ya kumta zerlain rohet mo kidan kisnong ki bala amanya zerlain kidan kisnong balon ya zerlain mo kadi bonon clear kemunta apa kini ki buri be ikta rohet di kesan kesuan yang kani kesolvi no disi pat ba sule ta khabor ta ba impose kani section 186 di kani ki rohet na kali yang jungi ding hapan pendam juri ka jingne jung disi bata kaban syurat iya ka hop jeng ki pajba ani ban syu wan ban penting ko tempani pajba khamtam begide ginong kenong bopli belong voiceless mo kin syu penting umtar si kalau ka bom soya dan akal yang jungi ni maida ban akal yang jungi hing nang yai protes mbak ni ka general meeting ke ban don ang thia po dauki si pendidikan long ka protes ke jungi awai di ban kini jingne kini bro next survey block conduct ga district administration kani hapo melapian kani hapo dauki kini bro kini sti ba tho ki minister repair kini ki dor ki kan shai ba na hapos ka por DC uju tre lang barki try jaka ban kedo no di to pilar no jaka ki ba hai pilar de bedan ti menta apa nisno ba hau news nam aja kan reru naile na ya di kenta mangga boda me pendap ka kunjung kajing kwa do district administration berkat bagi track do how arja kan reru uni huju disi ula pha we ka survey bagi elek ngampa jingi ka we report ka ban kren ya kata ka jing persya do gini kitrairi trajaka ha bai dei bat kade ka kendrung keram te hapo boda Henry menta apa kesan-kesan ka solungo kolong bau bisi fukhat be ya kani kejigelang balik kondok kita survey klaim ki try jaka munopun kedopat lada kata kajaka ko pani udisi na pani ki BSF kedai ne am kajaka kajungi ne ki bakra ki long hanu kom ni disi ba suan nang hakat lu kan disni chene kunung tip ya ka jaka kita kajungi pila ai uban tingi menta na kalian kajungi ru ipen pa bi susi jadi le jong divisi kalian kejungi kumulai keren ni kwa bo divisi persange marmar ya kani kajing le survey badru banwen no ekini ki section bro bala penjari hang te apa kathan bala kani kajing penjari jadi kathan kala penting la besi di parba panba no sosno jong te kathan hadu mentai dang basnong idan hangne kidai keren badmen pastor kiraya tingrun banlet ka jakarat banlet ki yang isam ki tang uta kani ka section 186 Jadi kini kicing le don board ban kalian kejungi ke ek wami nak kani ka survey jong disi bala le himarwe kino pediang ka dalere